jwale ka ke tshepisitse batho bano ba rona ke bana ha ba batle yo ntho jalo mamedi ha ke so bone ntho tsena hle a o sile a buti house house le a buti toka dumelang barato dumela me o le phela hantle wena o phela a buti toka ke utlwa ha o bu dumela mme o phetse jwang ka se buile bona a bua la pela tshepi eno e pela ha eno ke a lebo o go buele e etse tsena hantle em baratu tsatsing nena le re etetse re a tseba hore na ho tloa kapa ke re a tseba hore lena le nako e khutshwanyane haholo le tsebana. How is it going? Ho ntso ya jwang ho fihlela bona mo sheba mamedi a ikona ho ntso ya jwang okay ho tsamaya hantle haholo ke nana ke a bona la ke motho a thabileng ka nnete o ntshwere hantle ntse re ithuta dimelo tsa rona ka motlalo and so far so good ka nnete ho monate ke bona le mamedi a shebileng ka marangrang hle go bua bona ntho ke bona ka pela mahlaka ka mona ke hopola gona le motho a ile a ba mo tshesa ka di-candle ke a ikwa ntho eno gona bele tsena gona jwa bagatu ha ke re utlweng ho na le ditaba tse ngata ka baka la hore re morao ha vo ba tshwarana ka matsogo mamedi hantle ntshwarele wa tsare ba le matla ha ba le matla ha ba tshwarane mamedi a nna ke so kutetse bagatu ka ntho tshenyana go fela ke batla re kene ditabeng tsa nnete re kene ditabeng tse serious ho bile le ntho tse ngata haholo tse hlileng nakong yena e seng le tsebane tse ding tsa tsona ke diqholotso tse ding go re rona re le batho ba phatlalatse re le media re a le batla ho sona le phetho tse kgolo haholo bophelong ba lona le ntse le di sebetsa jwang ho fihlela ha jwale. Okay, ke a leboha haholo ka potso e jwalo diqholotso di ngata boikgethelo ba rona ke ho shebana le taba ya ho thaba fela ha ile e tlisang ho kwata ha re e sebedise e le go ya non-sensitive to ho kwata batho ba dulang ba thabile fela ke fela ha o le negative batch it's for your own kannete batho ba batla hakalo wena babedi batho ba batla hakalo jole ha ke re ke qala ka wena a bututoka hona le ditaba tse ileng tsa hlaela bekeng yena ho ba le motho ya reng o na le ngwana le yena o na le o ko hlotsepamise o ko hlotho hantle ho etsahala eng. Okay, ke a lebo taba e ileng ya etsahala ke hore ho ka mora hore re kopane le motho wa ka motle ke a hlokomela ho ile ha ba le batho ba bang le ho se thabele tabe jwalo mme ba hlahisa taba ya hore ke na le ngwana ya bohlokwa ke hore ngwana ena o ti ngwana le mo dipedi mme wa ka eo batho ba bang ka mohlomo ba ka bang ba go tshwana le nna fela ha se wa ka bele lwena ha o ka nnete tabe ngwa hape ke hore le ha ile mona ho no tla ha e ka re ngwana ke wa ka le mme eo o ho thweng ke ngwana hae ha se ngwana hae ebile ena hana ngwana ho ha le nna ha ke na ngwana ho ha ho jwalo tabe ileng ya etsahala ke hore ke a kgolwa entseng ke le maswabi ka yona ke hore ke ile ka bapala hampe ka hore ke bue le yena ke re ho no etsahala hore ha ile hantle batho ba ntse ba posta di-absent father on Father's Day ba bua ka hore mamang ke letsa e sale ya ba le ya ngwana responsibility ya ba neng ke re a compost mono absent father he mme taba eo e la etsahala ka Father's Day ke hona ene kubulwa hona jwale ke re na o ne ntse ba thuletseng pele ke thola motho a motho ne ntse ba thuletseng ma bona fe mamedi di a ngwata di-candle di a ntsosa di-candle wa utlwa a ntho tsena ha eo a se ho le wena bekeng ena ho na le motho a ileng a hla a bontsha ho le mofumahadi wa hae ditaba tseo o ka reng ka tsona ngwaneso abuti eno ke abuti Tshepang ska bua ka lebitso la hae ngwaneso ke kopela tshwarelo hle ke kopa tshwarelo haholo ke cousin ya motswalle wa ka mme re ne re le birthday party ya motswalle wa ka
wa rona kapa cousin ya hae so ya ba ka nete wa tla photo so nna ke motho a ratang go jaifa haholo ke ne ke sena nako ya nka photo le yena ho hang ya ba ka nete a ikopa ho fihleletse ke rashe e re ke nke le photo nyena ha o ka sheba ha ke a smile wa ne ke tla go jaifa ne ke batla go jaifa ya sibele ya go molekano wa ha yona wa ba nya go kwana venda kwana ma wena o thutswa venda oi hona le ya venda hape ha la di pedi ba bedi ba tshwaitseng kinyetse ke hona le venda hape lona dingata haholo empa ntho e ke nka e tshwang ko hore ke boswaswi fela le ena cousin ya motswale wa ka o ile a kopa tshwarelo ka nnete mme ke mo tshwaretse ka nnete ke utlwisisa hore ka ha lena ke motho wa boswaswi nke se be le bothata ha motho a etsa boswaswi but ke utlwa ekare ha e se ba serase ke teng mo e leng hore e batla e tena but he ke mo tshwaretse ka nnete le bohle ba ntseng ba bua ditaba ha ke na le bothata ho hang ha fela nna le motho a ka re le hantle ka nnete ai Mamedi 6718801 ka ha rena nako e hlenne re kene re buisane le bona re ba botsa dipotso jolo le nna ha ntse ke qoka le bona mona nne ke ba botsa dipotso 6718801 le ka WhatsApp o ka kena wa ba botsa dipotso ke bana batho bana ba teng ntha e nngwe ya bohlokwa ke kadile mo qetellwang teng hobane ke tatile ke households ke mang abuti toka ke mang okay households ke ausi ya ratang bophelo haholo ke motho ya iphihletseng ka ho itseba ha ke motho ana le dintho tse ngata haholo empa ke nana the most important thing ke relationship ya ka le ntate Modimo ha ke motho wa drama kapa ratang bo dintwa bo ntho tse valo ke motho a dulang a thabile ka dinako tsohle ke motho a hodisitsweng hantle ke motho a ratang batho ho ke motho a atameleyang ha bo bebe bona bo and hape ke rata lerato la ha ho sa ba bonolo haholo hore ke le fumane ka nako empa ha ke dumela hore ntate Modimo o entse hantle hore be nako ena ke yona ena mme ke fumane motho wa ka ke bua ka re ntho e ka hodimo ka bophelo ba ka ke go hona jene ke fumane motho wa ka ya tse di ga di bohloka haholo hai ntse ntate toka ke tla be re ntate toka ena ke mang ke a leboha haholo ka potso eno ntate ke tlwaetse ho rata ho bitswa abuti toka o ko phapamise lentse fela ke kopa go mo thuse o ise maikeno wa hae ke kwa lentswe la hae le sa hlaehlele hantle tjena le a go lelane mono a sentse le ya ke ka bua mo ke tsa ha ho le je ho nepetse ha ho le ngwaneso ke a leboha abuti toka ke mohlankana wa Mosotho a dilemo di mahareng a nang le motho a motle bona bo haesa nna mme ya ngwaneso ke mohlankana di kgang haholo wa ka dithabaneng ka mane ke holetse hana teng ka ikenala sekolo dithabaneng primary ka fetela Lesotho High School ka qetella sekolong se seholo sa setjhaba mo ke qetelletseng ke bile pharmacist hona teng ka bojaki ke ntse ke le haleqele mane empa mo ke tswallwang teng ke dithabaneng ya mme and that hona le ntho e ileng ya khahla batho ba bangata haholo tsela eo le buang Sesotho ka yona se ka moshaba mbele bona besong ke teng ntshware re nentse re o mametse hleletore we wa tseba ko retse ke na le bothata ba ho tlosa mahlo a ka mothong a motlekena Babedi teka bona kola teka bona o hanga go no tlosa mahlo a hae ho ausi halls jole ntate toka ne ke re hona le ntho ile nya khahla batho ba bangata haholo tsela yo le buang Sesotho ka yona ke re be ke ftileng ene le ha ke betsa mamedi ba re ke ya o rata e fihla bete go feta I love you pele tsela eo le ileng la bua Sesotho ka yona e kgahlile batho ba bangata haholo ebe na ke gobane le ukwa lena le tsheseo kapa le ukwe ka ka molaetsa o feta ka tsela e itseng ha o bua ka Sesotho kapa ke tsela ya hore le igaba ka Sesotho sa lona nna e re kere e sale ke le motho a ratang Sesotho mme wa ka ke teacher ya Sesotho jwale le ka tlung re bua Sesotho se manoni haholo le ha ke ka fosa phetoho ya modumo o tla ukwa ntwetsa hore wa e fosa ha se wa rata ke wa nthata so
ha re ja dijo ka tlung re qoqa le mme ka e dula le tabe yona hore re lokisa Sesotho re bua Sesotho re ke ithuta tse ngata go tswa ho yena hape ke nahana ke motho ya ratang monna kapo abuti ya mpuisang ka puo ya hlaileng ka yona ho sa kgathaletse na se ke re o mozulu moeng e gabe ka seo o leng sona ha o tla ho nna e botlo re hey shodi a ke tsebela ke mo telela ke sa shodi ke so dintho tse balo ke tsona tse leng hore ha motho a mfereya ke ne ke ukwa di baka di mpass to kuthetsi be jwale a ke ra go se ke ga tswela pele motho na ke kulukwa na hore jwale le rato la ka la Sesotho le etsa hore ha ke na le abuti Toka ditaba di tsamaye ha monate gore re kgona ho utlwisisana ke hloke hore ke itlhalose ka matebo ha ke bua le ene gore re kgona ho utlwisisana ka puo ya Sesotho bane re tswetse le yona hona le ntho mona ile hore batho ba bangata ba ile ba qetella se ba re lona ntho ne le yetsa monana ne se love at first sight he ne le sa kale ho bonana marketing batho ba so e ke le feng batho se leng sona tsa tsene mona re le kope he ha ba nentse le bapala ke le tshong hantle ho eleng hona ke fe na ebile o no qala o mmona ha o mmona ya ba o mo rata hang kapo le ne le tsebana ho tloa kae Okay, ke a leboha haholo. O ko re ke pele o etsa jalo ke etse tsena fela. Mamedi o mo yeng dumela? O mo yeng khotso? Khotso ndade? Ndade? Ntate o lahlehile hlengwane se ke le go FM ke a lebo. Ndate tsela pele. Hana ne re lo ka ehle bele se ke mane mo ile hore batho ba bangata ba na le maikutlo a hore hona ke tsela fela ya hore le ipapatse e sa lentse le tsebana ho tloa kae ebe se le nnete ke sefe batho ba iso ke le ba haholo nna motho wa ka a motle ke ne ke qala ho mmona mo neng re kopana teng e tswa hore na motho a reng re kopane gale yena ona ka tloela motho wa motletse ya ba nneng wa ditapti aga tshona ona ka motloela na ka palo inahana ha hona ntwe inahanwa mona wa nkua okay ile hore ntwe ne le etsang ke taba fela ya ho ipapatsa ha se nnete okay ke kopa o hlalosa taba eno nna le abuti Toka re batho ba sebetsang ka thata ha ke sheba ha se ke sheba hore na bophelo ba ha sa lentse botsamaya jwang ke mo stalker Facebook man ke a bona hore haibo motho na gale e le motho a tshwereng haholo businessing ha mmoho le nna e sale ke le motho a ipapatsang empa che ke shejwa ke batho ba mmalwanyana jwale ka ha e sentse le seo re leng sona re keke ga tloela ntho tse neng tse re di etsa ebe bale re shabane le lerato fela re tlameha re tswele pele ka bophelo ba rona lerato ke ntho ya bohlokwa ke nnete fela re tlameha hore re ne re kgone ho iphedisa hore re tla mona re tlameha hore be re palame akere re tla palama ka ha re ntse re shabane ka mahlong fela re tlameha hore re sebetse dintho ha monate ka tsela e nepaetseng yes ba ntole se ka ga ke jang re tla jang e leng tshwanetse le gale le etse nna ha ke motho a reng indoor must ke batla mphe tšhelete ho batho ha ke a hodiswa jwalo motho ke tlameha hore ke sebetse ka mofutso wa phatla ya ka mme le yena o tlameha etse jwalo hore a tsebe kgona hore a nhlokomele re be hantle wa bona ebe ho fitlela ha jwale potso ena ya ho lona le babedi ho fitlela jwale o so ithutile eng ka yena wena abuti Toka o so ithutile eng ka yena o entseng o tswela pele hore o mo rata o feta okay ke leboha haholo ke ithutile hore ke motho ya pelo e bonolo haholo ke motho ya ratang ya nang le bokgoni ba ho rata ke ithutile hore ke motho ya sebetsang ka thata ke motho ya thabelang ho rekisa jwalo ka nna mme jwale seo se entse hore ke mo thabele le ho feta ke ithutile hape hore ke motho a etsang ntho e bitswang ho kgutlisa lerato ha ke re ke a mo rata hore le nna ke a o rata ka Sesotho ka tabane ka Sesotho le ka matsatsi a mang taba ya ho ratana e qala ke yena hore ke a o rata wa yu ke taba bohlokwa ena a se wa sona ha o fitlela ha jwale tje o so ithutileng ka abuti Toka ntho ya pele ka hodimo ke nana abuti Toka ke a buja bohlale haholo
ene ke ntho e nthabisang haholo ho ba le motho ya bohlale ke motho e ke kgona ho nka dikeletso ho yena hangata ke motho a kgonang ho panic haholo ke motho a letswalo empa o kgona ho ntisa ka mantswe a maele mme sena se etsa hore ka nnete ke ukwe ke morate haholo ka ho fetisa ke nana ke motswalle ho nna ha re na le 2 weeks fela re tsebana but ke nahana so far ha ke ukule bohloko kapa hona le ntho e sa ntshwarang hantle ke kgona ho e bua le ena re iqete hang ebe ngwana mme ho latela tsela yo le kopaneng ka yona ke batla o komphe setshwantsho ntate Toka uko itse ha hlama le o ile a bona ka ho etsala wa tseba ha ile hantle ntho ile etsahala ke hore I reserved ke tla ke reng ha hla ka moraka ne ke dutse ke shebile kwa ha hla ka moraka ke ne ke itse ha ke tlo hetla ke batla ntho ena e hla ka pela e be surprise wa tseba itse a hla ke monka ka pelo ga mo e jaile go ila ke monka itse ha mmona fela le pele o bua o tlo rena ha o bua gore ya ba jela ha o bua o qetela ho feta helek well taba ya pele ke hore ho ile ha etsahala hore ke be le maikutlo ya monka fela e ka re ke bo se le queen banna itsa tlamisa molomo yena le jwana mndwe 6718801 o soka kena wena mamedi wa botsa dipotso WhatsApp o ka etsa voice note etsa bonnete ba hore ba khutswana ka tsela e kgethileng re na le metsotso e robong fela pele re tswa ka kwano 6718801 o ka ngola WhatsApp ke a bona WhatsApp le Facebook mo ha ona di comment ntse le fela batho bana ba bata ha ke tsebe lo tsebana ke balang hona vetsena ba thabetse go le bona gore ha ke tsebe lo tsebana ke balang mamedi o go kene kwano o buela botitoka o buela House 6718801 ke nomoro ya mohala mamedi o mo yendumela ka okay me tla lokiswa thank you ao bathunga mongaka o santsa o kwata ba yeno o tla ilukisa ka maono ka mantsunyane 87.7 o tla ilukisa 6718801 wena o se go go qokela itse ha o bona botitoka o ila reng ka kelelong ya hao okay so ke le ka kena le mading le go tshwaretse okay ke le ka kena le mading ha ke kena ke bona katiba e skola ke sho go mona teng ke fumane mosotho wa tore eno ene le bane e re ke bosibo fetileng ke ne ke rapela go ntete modimo ha ka fumana motho a buang Sesotho e seme bale re themana ebe o buile ntho e ke sa ikwing kapa ke buile ntho a sa ikwing a ga bana ntho e ke sa itsebeng ebe bele ke date e sa hlaking le ha ke bana skola ka nete ka thaba a ka nete ka dula fatshe pelo e ne o tla ka pele ntse ke hema a fihla a re o la fihla ntsheba a re hello ka be ke hi ya ba a fihla a re are you nervous tela ha ke kwa are you nervous ka kwa accent ena ke e rata ka re o ba se go ha mona ya ba ka moga mona a ka nete a ba ntse sa go no just relax you are fine a ka moga mona le tsalo lena la thola tu ya be se le 5 4 3 2 1 hare ka nete ena re buile taba tse ngata hona ho mono and re le ga tsebana hona mono empa fela tše go sa hlaiswa ditaba kaofela ene le date e monate ka o fetisisa ke nana re nkile hora ene e ka taba tse di ka hlaiswa kaofela gobane di le monate bona go la bela batho ka nete ha re qeteng wrap it up because ila ba ntse mona e re ibitsa gore le la click hang hana mo dele ke kopa ho botsa House o motho a motle a botitoka o motho a motle le tlase haholo dilemong go motho ha le shebile a ke senahane hore ka ba le ka qetela le nkile qeto ya hore le be le mane mo le lo thusa ho batla motho teng ene ho no ho etsa halang na nka go no sokola lerato kapa ho no ho etsa la ba ke le bomme nna ke motho a na sokola lerato ka tsele ka hlaloseyang hore nka ba ka ya mo e ropueng teng hore ke fumane lerato le ropuwe ke ne ke batla motho wa maemo e ke a batlang jwale ke kopana le maemo e ke sa batleng mme ka ba le tshepo ya hore a go re ke emane mohlomong ke tla fumana
motho ya jwalo ha ke fitla mo ke fumane ya ka hodimo tebello tsa ka wow wa re mona Ai, ke a modimo monga, ha ha fe ke qeaqee. modimo ha fe motho ka letso ba re le ka seretho wa mogaere Eh. o ile a o sutuletsa re monna nne ke sa batle ntho ena nne ke batla ho ka tlasa bona bele modimo ke yona O zambile. o samba ya ngwaneso nna bonneteng ne ntse ke fumana batho but nna ke nagana letsatsi fela le ntekane gore ke vetse motho ga shikanete ha re tloele kapo beke fela ke gore ha ke senye nako ho hang jwale ke ne ke le motho ya kena le ha ke tla kena Facebook ke ne ke kgothaletse ke motswalle wa ka hore achi ha ke utlwisise na o sengile jwang o ko kene ka kena achi ka fumana hore achi ke batho be ke sa ba utlwisi be ke sa ba feeling ka mantswe a sejwale ya ba ka kenya di application tsena tse ha ke tsena ke tlameha di bitsa tsena tsa magatano tsena tse international neng ka nnete ya ba bale ka nnete ke sito o fumana motho ke le ka register kgatlo la pele kana ka di dating tse ngata le dating tse nna ihle di jwa ke di jele ka nnete a ka bua maka ya ba ka moga mono achi ke ha account ya ka e tla kwalwa ka uka bohloko ka bula account e nngwe hape achi ka moga dibeke ya kwalwa ka shoka re tabena ihlile e bima haholo haebe ke sito fumana motho le platformong e je ya magatano ka bona hore ka nnete ke tlameetsa ho hong ka taba ena ka ema he ho emeng hwa ka ke ha ke tla itsetsa hore achi ha ke khone ntwene ya hore be ke robala ke sa jwetsa hore good night ka ba I love you ke motho a sena mfo ha ke na phone ke sebisa le phone ya mme wa ka bile ke tle le yona sa le moyeng mona so ke nka beke kaofela kapo kgwedi kaofela phone ya ka e time tu yona ya must charge e sa le ho hang jale ke le ka ukwa hore ke ukwa bodutu ka pelong ya ka se hloka ho etsa something so nka shokere ne ke le desperate ne ke le des ke hloka fast and furious yo re ke le fehle ya maikutlo ba mamedi ba mametseng ka mararana ba re ke baseball polokwane mona ha ke le ribe ke mme ya dilemo di 50 ke barata ho bana bao ke baka e mongwe tle Eliza Lizitukane o re ke a le rata lona hleng ke utlwa ke hloka maele a lona le tse hore pele le tswa ka mona be le moeleditse le mo re lavo go shebile ke le Pretoria dumelang hle ke le hantle ke le ka mona ka Thube motseng ya mongwe Ricardo Kotelo o re heleke le tshware jwalo bana beso ka nnete e se ka modimo a ka le sireletsa la se gahlwe ke dintho tse ngata tseo ka senyang lerato la lona hele ke qala ho ibona taba ena ba re le ke le ba eletse le ba fe le kunutu ngwanana fana ka le kunutu ntate toka fana ka le kunutu ntse ke le teng ka mona batho bana ke ba kgalemela ha kae ntse ke le ka monana bathong hle How 6718801 ke setse ka metsotso e meraro fela e ke le faneng ka mantswe a lona a o qetela le eletse ba se bile ba etsa sign language ba le ha ba sa bua okay ke nana ntho bohlokwa ko re ha o batla motho ka nnete le ka tiyo rapela ke yona ntho a pele hape bo ausi ntho nka tshong ho bona kore taba ya hore re batla batho ba financially stable e ka re ka ibella ka thoko ke re ibella ka thoko ba ntete modimo ka nna ba ditlhonofatsa tsa hao di tla buleha ha fela o fumane motho wa hao ena be motho wa hao ha sebetse ha na tšhelete e ka tloa ebe kwena tlo tla mo bulela so sekebe wa jaja batho ka mokgo ba shebehalang ka teng sekebe wa ahlola batho ka mokgo ditshobotsi tsa bona di le ka teng ha ba ipopa lerato ha le le teng sekebe wa nana ntho tse ngata tsa lefatshe lerato le bupuwe ke ntate modimo e le hore ke ntho ya le hodimong kwana ha se ntho ska sheba ntho tse materialistic di lebale abuti toka wena e be o ka reng hle ha o eletsa batho ba itse ba batla le ba eletse ka bokhutsonyaneng ka re bontate le bomme le ratane le fele rato monyetla hobane hona le batho ba tla ba re eno o tlo uturela nna ke a sheba uturela ke shebile ho rata ngwaneno wa motho le yena nthata e be le ratwa ke lona leo re phelang ka hare ho lona ka tsela eo ke hona ba tla tshwana le rona ho feta mona ba ka mamela ho rena batho ba bang ba reng aowa motho o dula a bua mehlaeng ha ke re bueng ka toro ke nana kgatello e jwang hona le batho ba reng na
re lebelleng ha nako ntse so ntse o thole lenyalo la naha number 2 he a ke re tjong ga re yeng Okay, ke rata bua ka tabeng ya lenyalo la naha. Ke batla se ke se lenyalo ha kalokalo ke ka batla hore re ketekeng kaofela re keteka lerato. Abuti tu ka ntho a tlameha o etsa kore a o raha moritshwana. O tlameile hore a lokisetse mahadi nke ka ba ka tsa ka ga jarete eno a setsa dintho tse nepahetseng hobane ke hlompha lapa la ka haholo le yena o hodisitswe hantle ke tshepa hore lapa la hae le ke la modumela hore a etse ntho fela tjena so kore re ka ketekang kaofela ha re na bothata ba go be le tšhato ha re na bothata because ga ratana but e ka re ka fua le nako gore re tsebane hagolwanyana but ha le tšhato le ka ba teng a re na bothata le o sane re ka letse Luna e ke le beng mantswe a lona o qetela fela se re sena nako ke re bele hala fihla se re sena nako ba mamedi ba hlasitse hona marangrang mona ba bangata fela ba entse dikgothaletso tsa bona ba khotsa hore le batla ka nnete le batla haholo mantswe a lona o qetela hle bana beso re tsebong ho kwana mantswe a ka o qetela ke le kope mona ke hore ke jwetse motho wa ka hore ke a mo rata le mametse ka dijo bona se rata ba beletsa tsho hape good haholo ke mantswe a ka o qetela Mamedihle wa tseba ke lebetse ka baka la nako fela se re lokela ho aroana re suthela lenaneo la re dula majwana mehle ke tsela eo re tswang ka yona eno ke le kope FM 88.1 91.0 ka sale 87.7 MHz re tlo kopana hape bekeng e tlang ka nako yona ena nna kutlwe ka kare re bile le nako e khutshwane haholo le batho bana empa ka ha o sontso bona hore ke batho be re nang le bona ntho tsa bona dingata ka tla nne re batlise ba tlotla ba re kgothatsa e se le batho be re tlo sebetsa bona na ba shebana jwang ha ba o Facebook mono marana o ko ba bone fela nahane nna motho ya dutse mona mamedi ke a tswa ke a tsamaya re tla kopana hape bekeng e tlang ke ba sia ka pina yana ka le batla ke le papalla pina efe kopa pina ya e bitswang Ngwetsi ya Wave Rider mono e monna tenat Ngwetsi Wave Rider